učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu i da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njena imena. Ovde je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zveri, jer je čovekov broj. A njen je broj 666. Kako se već više puta tokom poslednje 2 godine najavljivalo preko raznih sredstava informisanja, Skupština Srbije izglasala je zakon o izdavanju novih ličnih dokumenata, koji u sebi sadrže biometrijske čipove, to jest kompjuterske memorijske zapise otisaka prstiju, potpis i digitalne fotografije svakog stanovnika Srbije. Niko ne zna koji će se sve lični podaci kasnije dodavati, poput genetskih zapisa, intimnih životnih detalja, policijskih dosijeja i slično. Međutim, kada se jednom tim putem krene, povratka nema. Čipove na tim novim ličnim kartama, koji su proizvedeni u inostranstvu i dakle zasigurno pod nekom vrstom strane kontrole, moći će da očitavaju jedino čitači u posedu državnih organa, poput policije i pasoške kontrole, ali i državne birokratije u svim državnim sektorima, kao i policijskih i obaveštenih organa drugih država. Jedino vlasnik ličnog dokumenta neće nikad više sa sigurnošću znati šta sadrži čip. Domaći i strani organi represije, kao i bilo koje druge privatne i državne organizacije, putem kupovine ili raznih oblika međudržavne saradnje mogu doći u posed njegovih ili njenih najosetljivijih, najličnijih podataka. Ali to je samo početak. Moderna tehnologija već sada omogućava stalno praćenje raznih vrsta čipova putem satelita, aparata nevidljivih golim okom ili postavljenih na neprimetna mesta. Šta više, svaki put kada budete legitimisani bilo kojim povodom ili budete upotrebili ličnu kartu za bilo koju svrhu, trag o tome bit će neminovno pohranjeno u centralizovanoj bazi podataka, što znači da se priprema teren da svaki vaš korak, svaka vaša akcija, kupovina, odlazak u bolnicu, na aerodrom ili bilo gde drugde bude pod nadzorom i bude za sva vremena mapirana i da se stalno dodaju novi podaci na vaš čip i u vašu jedinstvenu bazu podataka bez vašeg znanja. Prvo, pojam ličnih karata je vrlo sumnjiv pojam. Kad jedna država ima potrebu da uvede lične karte, to znači da nema poverenja u svoje građane. Lične karte nemaju nikakve veze sa ličnom ili kolektivnom bezbednošću, kako policajci tvrde. Jer najorganizovanije zemlje sveta nemaju uopšte lične karte. U Srbiji su prvi put lične karte uvedene 1942. godine, kada je nemačka okupaciona sila imala potrebu da uspostavi apsolutnu kontrolu nad celokupnim stanovništvom. Sa stanovišta nacionalne bezbednosti, pa i bezbednosti svih nas kao pojedinaca, zamisao da lični podaci svih državljana Srbije stoje na jednom mestu u elektronskom obliku, da lična karta nacije bude kao na dlanu potencijalnim neprijateljima, hakerima ili kriminalcima, u potpunosti je suluda. Oprema koja je za ovu svrhu naručena još pre 4 godine koštala je, po priznanju samog ministra policije Dragana Jočića, skoro 100 miliona evra poreskog novca. Ona je nabavljena bez ikakvog odobrenja građana Srbije, bez njihovog znanja, bez konkursa, bez zakonskog osnova, jer novi zakon o ličnim dokumentima tada još nije bio ni blizu pojavljivanja pred Skupštinom Srbije. Sigurno znam da je kompletna oprema koja je nabavljena zaista pod dosta čudnim okolnostima, a moram reći da su bili čudna vremena. Zašto kažem pod čudnim okolnostima? Ako vi kupujete robu koja vredi jako puno, a ja znam da je vrednost te robe bila izuzetno velika,
Vi morate znati njene osnovne tehničke karakteristike. Ono što ja smem da kažem kao advokat, a što ne bi smeo da kažem recimo da sam tužilac ili da sam javni službenik, jeste moja otvorena sumnja da je nabavka i kupovina te opreme bila dirigovana iz nekog centra moći koji nije u ovoj zemlji. Očigledno da je neko računao da će taj zakon sigurno biti usvojen. Taj neko je debelo profitirao od ovog posla, za koji smo svi platili, pokazujući najveći mogući cinizam i prezir prema žiteljima Srbije. Taj neko će nastaviti da profitira, pošto ovakvi sistemi po definiciji zahtevaju stalnu nabavku nove i savremenije opreme. I taj neko o istom trošku misli da za sva vremena proda ljudsku slobodu svih nas. Pokažimo ovoga puta da se državna mafija preračunala. To je sada već pitanje života i nas, da li ćemo im ostaviti svet u kojem nose žig od rođenja do smrti? Da li ćemo ih ostaviti kao robote kojima se svaki korak zna i kontroliše? Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da ću dužnost člana Vlade vršiti odgovorno i savesno. Molim članove Vlade da potpišu i predaju tekst zakletve. Niko u Evropi još nema ovako napredne lične dokumente kakve je sadašnja vlast namerava da uvede u Srbiji, ali to ne znači da ih neće uvesti. U skoroj budućnosti, vladari planete ovakav čip ugradit će za početak svakom stanovniku Evropske unije. Podaci koji su sadržani u čipovima bit će pohranjeni u centralni kompjuter, koji nosi, verovali ili ne, naziv Zver. Na ovaj način bit će moguće da se kontrolišu i misli i postupci svakog stanovnika. Taj totalitarizam koji se krije iza pojma Evropske unije davno nije viđen u istoriji. Ta pretenzija da se svaka pora socijalnog, društvenog i ličnog života propiše, normira, uzakoni. Znate, čovjek je slobodno biće. Što manje zakona, ali osnovni, fundamentalni koji štite ljudsku slobodu, to si slobodniji. Ovi bi htjeli, evo, da propišu i takt otkucaja srca. Tako mi se čini. Dok mikročipovi pohranjeni u ljudski organizam ne uđu u masovniju upotrebu, dobri su i oni koji će se naći na našim ličnim dokumentima. Svaki od 450 miliona stanovnika Evropske unije morat će po zakonskoj obavezi da dopusti da mu se uzmu otisci prstiju i skenira lice. Prikupljeni biometrijski podaci nalazit će se u čipovima smeštenim u njihovim ispravama. Lični detalji i biometrijski podaci bit će čuvani u nacionalnim bazama podataka i u zajedničkoj bazi podataka Evropskog centra za izdane isprave. Također, i predsjednik Rusije Vladimir Putin izdao je nalog za razvijanje regulatornih i pravnih okvira za izradu nove generacije dokumenata koji će sadržati i biometrijske podatke. U Velikoj Britaniji će u narednih nekoliko godina 80% stanovništva imati identifikacionu karticu i u tom trenutku ona će postati obavezna i za sve ostale. A onda u narednoj fazi neće biti problem da se raširi priča kako se takva kartica može oštetiti, izgubiti, ukrasti, zbog čega je najpametnije ugraditi je u sebe. Laka ambulantna intervencija i nema problema. Dobrodošli u ruke vladara planete. Sam Gospod neće ugroziti slobodu onu koju je dao čoveku. A posle života koje je Bog dao kao najveći dar čoveku, to je sloboda. I nikada nećemo se pomiriti da neko od ljudi ugrožava čoveku slobodu, što nam se čini da bi u ovom slučaju bila ugrožena ne samo egzistencija jednog naroda, već i njegovo pravo na tu Bogom danu slobodu. Moćne medijske mašinerije upalit će sve motore i uz pomoć dobro plaćenih intelektualaca, javnih ličnosti i političara ubediti nas kako je na ovaj način čovečanstvo ušlo u novu fazu, u kojoj više neće biti terorizma, otmica, čak ni banalnih krađa, kako ćemo u svakom trenutku znati stanje svoga zdravlja.
papirni novac, čak i kartice, otići će u prošlost, jer ćemo kupovati prostim pritiskom nadlenice na skener. Praktično, zar ne? A to što ćemo se na taj način svi u svakom trenutku naći u kući velikog brata, o tome već nije politički korektno govoriti. Svako ko bi pokušao da kaže kako je uz pomoć čipa moguće sasvim jednostavno uticati na nečije mišljenje, ponašanje i zdravlje, bit će proglašen za neprijatelja progresa, zatucanog tradicionalistu kojeg valja eliminisati, da bi ostatak čovečanstva mogao nesmetano da se razvija. Velika Britanija je vrlo blizu takvog društva. U Britaniji već postoji preko 4,5 miliona kamera koji snimaju građane. Prosječni Britanac je u proseku snimljen preko 300 puta dnevno. To je elektronski koncentracioni logor i on bi mogao da se ozvaniči čim bude tokom već sledeće neke velike krize. Da li je to neki veliki, po znacima navoda, teroristički napad, da li je to objavljivanje nekog ratnog stanja, da li je to neka epidemija stvarna ili lažna, da li ptičji gripa ili tako nešto, ali ako država ima ceo mehanizam spreman, ona u trenutku može da reaguje i preko noći da to postavi i vi ćete se probuditi u elektronskom koncentracionom logoru. I gde smo u svemu tome mi? Gde je u svemu ovome činjenica da je Srbija dala 100 miliona evra za Motoroline mašine za novi sistem identifikacije mnogo pre nego što je uopšte Skupština počela da razmatra zakon o ličnim kartama? Nekome se baš đavolski žurilo. Gde je u ovoj priči činjenica da nikakve ozbiljne javne rasprave o pitanju koje duboko zadire u privatnost građana nikada nije bilo? Pitanje novih isprava za građane Srbije provlači se kroz medijske margine, skrenuto stotinama drugih, manje više nevažnih pitanja. Da li se nas zaista ne tiče? Kome treba na desetine naših potpuno privatnih podataka? Ko može da ih dobije na uvid i u koje svrhe? Ko ih selektuje i čuva? Svi ti zakoni, ti ugovori su doveli dotle da neko hoće da nas zatvori u elektronska geta ili rezervate, a znamo da su Amerikanci posebno tako veseli sa tim rezervatima, jer to je jedan proces organizacije i kontrole stanovništva koji oni sprovode zadnjih 200-300 godina tamo u Severnoj Americi, pa sad misle da to treba da urade i ovde u Srbiji. S obzirom na potpuno neuređenu zakonsku regulativu kada su u pitanju izazovi informatičke postmoderne, sasvim je moguće računati sa nizom potencijalnih zloupotreba i nedorečenosti. Ipak, osim lične inicijative koja je na sreću sve organizovanija, javnog dijaloga na ovu temu nema. Moramo jako dobro razmisliti da li hoćemo ili nećemo nešto prihvatiti, ako pogotovo imamo određene informacije iz celog sveta da neke stvari nisu tako lako i blagonaklono prihvaćene, onda i mi ne smemo srljati u zagrljaj gluposti, ne smemo eksperimentisati, jer se vrlo često dešava da nepoznati eksperimenti eksplodiraju pravo u lice. Da nam ne bi eksplodirali pravo u lice, mi moramo jasno, svesno i skoncentrisano da donosimo neke odluke, znači ono što može da nam bude od koristi, da nam bude od koristi, i ono što nam nije od koristi ne prihvatati ni po koju cenu. Ako je neko uspeo da iz Savezne uprave ukrade disk sa kompletnim podacima o 22 miliona američkih ratnih veterana, zašto ne pretpostaviti da bi tako nešto moglo da se dogodi i u Srbiji? Ili mi računamo sa boljim sistemom zaštite od onog američkog? Iskustvo nas uči suprotno. Vi imate vaše biometrijske podatke koje sutra neko može da bukvalno ukrade i da ih upotrebi da napravi lažnu ličnu kartu na nekom trećem mestu, nekoj trećoj zemlji, ne mora da bude u Srbiji. A malo je poznata stvar, ali vrlo logična. Jednom kad se ukrade nečiji elektronski identitet, skoro ga je nemoguće zameniti. Vi ne možete da izmenite svoje fizičke karakteristike. Znači, ako je neko ukrao digitalni zapis vašeg otiska prstiju, vaše rožnjače, da ne govorimo o DNK, ne daj Bože, kako ćete vi da promenite svoj otisak prsta, svoj DNK, svoju rožnjaču? Kako piše dopisnik kanadskog dnevnog lista Toronto Star Kevin Haggerty, mikročip će ljude povezivati sa bazama podataka koje će nadzirati i snimati njihove najsitnije navike u ponašanju. Većina ljudi gleda na takvu mogućnost sa osjećajem užasnute neverice, odbacujući je kao naučnu fantastiku. Jedan odabran broj ljudi je već čipovan sa uređajima koji automatski otvaraju vrata, pale svetla i izvršavaju druga skromna čudesa.
Među korisnicima su i mušterije Baha Beach kluba u Barceloni, od kojih su mnogi platili oko 150 američkih dolara za privilegiju da im bude ugrađen mikročip, koji im omogućava da zaobiđu dugačke redove na ulazu u klub i kupuju pića putem skeniranja. Sve počinje u dalekim zemljama. Posle isprobavanja tehnologije na zamorčićima, ljudskim i životinskim, prvo široko rasprostranjeno ugrađivanje čipova u ljude dešava se na obroncima zapadnog sveta. Čipovani će biti najpre teroristi, kriminalci, a zatim i oni koji poštuju zakone. Poslodavci će početi da traže mikročipovanje kao uslov za zapošljavanje. Armije će zahtevati čipovanje svih vojnika kao način poboljšavanja komande i kontrole na terenu. Ubrzo će slediti i ogromni sektor bezbednosti. Od čuvara, policajaca i zatvorskih čuvara će se očekivati da imaju ugrađen čip, što će također biti slučaj sa svima koji rade na osetljivim poslovima. Prvi znaci ovog poslednjeg već su vidljivi. Tokom 2004. Ured Meksičkog državnog pravobranioca počeo je sa ugrađivanjem čipova u zaposlene radi ograničavanja pristupa obezbeđenim zonama. Proizvođači čipova će se udružiti sa policijom radi pokretanja glasne javne kampanje u cilju podsticanja roditelja da čipuju svoju decu, kako bi sebi obezbedili mirnu savest i kako bi mogli da uživo posmatraju svoju decu bilo kad i sa bilo kog mesta. Biće nuđene posebne pogodnosti. Ugrađivanje će biti besplatno. Korporacije će tražiti čipovanje ljudi zbog ličnih podataka, kako bi mogle da prave sve detaljnije profile kupaca za potrebe marketinga, a i kako bi iste lične podatke prodale drugim institucijama. Upotreba čipova će biti sve raznovrsnija, kao i popusti koji se nude. Svaka nova generacija kućnih tehnologija bit će pravljena tako da može sve efikasnije da sudeluje sa čipovima ugrađenim u telo. Nalaženje računara ili uređaja koji će funkcionisati na staromodni, ručni način bit će sve teže i skuplje. Pacijenti u bolnicama i na kućnoj nezi bit će već rutinski čipovani, što će omogućiti medicinskom osoblju ili, tačnije, dalekim računarima da nadziru njihove biološke funkcije u realnom vremenu. Svaka mogućnost eventualnog uklanjanja čipa bit će sve manje održiva, pošto će nošenje čipa biti preduslov za učešće u najbitnijoj dinamici savremenog života, poput kupovine, glasanja i vožnje. I tako će čip zameniti i zdravstvenu i štednu knjižicu, vozačku dozvolu i svako plaćanje. Kupovina i prodaja će se odvijati preko nje. A to znači da će se lako dolaziti do podataka o svakom čoveku, šta je danas kupio, gde je bio, sa kim razgovarao. Na kraju, oni koji još uvek odolevaju, već frustrirani stalnim prizorima suseda koji prolaze mimo njih bez čekanja u redovima, raznim nepraktičnostima i troškovima koji su nečipovani izloženi, izabraće put najmanjeg otpora i dozvoliti da im se ugradi čip. Bivši pomoćnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za nacionalnu bezbednost Bžežinski piše: "Sada kada smo savladali komunizam, naš glavni neprijatelj je pravoslavlje. Zato ne treba da čudi što su se u posljednjih 15 godina kao pečurke posle kiše u pravoslavnim zemljama umnožile razne sekte, nevladine organizacije i udruženja građana, a koja su isključivo finansirana sa zapada. Proces globalizacije je zahvatio čitav svet, a njegov cilj jeste stvaranje univerzalne civilizacije, bez podele na države. Nju će karakterisati univerzalna religija, jedinstvena kultura, jedinstveni trgovinsko-finansijski sistem i globalna kompjuterska kontrola ljudi." Direktor Svetske zdravstvene organizacije pri Organizaciji Ujedinjenih nacija izjavio je: "Da bi se došlo do stvaranja jedinstvenog svetskog poretka, ljudi se moraju odreći svoje individualnosti, vezanosti za porodicu, patriotizam i religiju koju ispovedaju." A Jacques Attali, savjetnik francuskog predsjednika, u svojoj knjizi Linije horizonta piše o ljudima kao nomadima koji se kreću sa jednog kraja planete na drugi i koji će biti kontrolisani preko kompjuterskih mreža. Svaki nomad će imati specijalnu magnetnu karticu ili ugrađen čip sa svim podacima o njemu. Teško onome za koga se ispostavi da ugrožava svetski poredak. Pred nama je stravična slika kompjuterskog koncentracionog logora, u kome čovek prestaje da bude ličnost i gubi Božji pokrov. A nova svetska religija, takozvani New Age, zasniva se na ekumenizmu, koji ne samo da briše razlike između raznih hrišćanskih religija, nego i između različitih religija.
Koliko je taj pokret uticajan, vidi se po tome što ga podržava čitava mreža međunarodnih organizacija, kao što su Organizacija Ujedinjenih nacija, Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Svetski savez crkava, masoni, Rimski klub i mnogi drugi. Grčki pisac Aleksios Panagopoulos u svojoj knjizi Eskatologija piše: ljudi veruju da su međunarodni događaji koji se dešavaju u svetu slučajni, ali to je pogrešno. Istina je sljedeća. Postoji tajna supervlada, pored zvaničnih vlada koje imaju države. Pred tom supervladom čak takve nadmoćne države kao što su Rusije i Sjedinjene Američke Države stoje u stavu mirno. A ko stoji iza te vlade? Panagopoulos daje odgovor: međunarodni cionizam. Za izvršenje svojih planova cionisti angažuju svoje agente u svim zemljama, predstavnike raznih verskih i građanskih udruženja. Njima se daju instrukcije da se ne dozvoli da narodi dobiju verodostojne informacije, već da ih grozničavom brzinom vode u duhovnu propast, omamljenost i degradaciju, posebno omladinu. U tu svrhu se koristi droga, pozorište, film, štampa, televizija, kompjuteri, internet. Sve u cilju kvarenja, zaglupljivanja i zatupljivanja ljudi, odnosno propagiranja nemoralnog načina života. Vizuelni i audio doživljaji dobijeni preko sredstava masovnog informisanja, svesni ili podsvesni, bombarduju čovjeka učeći ga nasilju, seksu i magijskim obredima, tim prvim glasnicima New Age-a. Konačni cilj predstavlja stvaranje bezličnog društva numerisanih ljudi, robota, koji će budno oko svetskog vladara, odnosno Antihrista, kontrolisati i usmeravati. U tome se sastoji svrha uvođenja različitih kreditnih kartica, da bi se ljudi navikli na pogrešan način života, zbog čega bi prihvatili i elektronsku ličnu kartu, a posle toga i čip na ruci ili čelu, jer se obična legitimacija može izgubiti. Elektronske lične karte su odlučujuća faza na putu lukavog lova na ljudski rod. Nedvosmisleno je utvrđeno da 3 zadebljane linije u bar kodu prilikom dekodiranja odgovaraju broju 666. Oba postojeća bar koda, EAN koji se upotrebljava u Evropi i UPC u Americi i Kanadi, u sebi sadrže simbol Antihrista, broj 666. Postoje i drugi kodovi, ali nekome očigledno odgovaraju samo ovi. Lične karte, kakve je naša vlada predvidela, sadrže u sebi mikroprocesor. Istina, čip još nije na telu čovekovom, ali jeste u džepu. Forma je različita, ali je suština ista. Svejedno je gde se nalazi žig zveri, na ruci, čelu ili na kartici u džepu. To je samo stvar tehnike. Prilično značajno pitanje koje uznemirava pravoslavne vernike jeste problem simbolike koji se koristi u novim dokumentima. Bar kod najavljen u novim ličnim kartama pominje se u knjizi Otkrivenja Svetog Jovana Bogoslova kao broj Antihrista i iz tog razloga ga koriste satanske sekte radi vređanja crkve i hrišćana. Jedno je jasno, ko primi taj broj na čelu, ruci ili ličnoj karti, odlazi od Hristosa i prilazi satani, prelazi onome koga se odrekao prilikom krštenja. O tome govori i samo Sveto pismo. Hristos je sebe celog žrtvovao za spasenje ljudi i mi ga stavljamo iznad svega. Za nas je, ono što kaže Sveto pismo, rečeno od Boga. Starac Pajsije sa Svete Gore je pisao još 1989. godine. Nažalost, pametnjakovići će uspavljivati svoju duhovnu decu, govoreći im da u žigu nema ništa strašno, da je dovoljno da se bude veran u duši. Ali mi vidimo primjer apostola Petra koji se samo reči odrekao Hrista, dok se oni odriču pečat dara Duha Svetoga, da bi primili pečat Antihrista, a vele da u sebi čuvaju Hrista. U ovom slučaju sada se pojavlja i nešto neprirodno i za naše ljude nepoznato, da im se ugrožava uvođenjem tih elektronskih novih ličnih karata i sloboda koja će učiniti čoveka robom nesvesno
i svesno i gdje će doći do takvih teških posljedica koje je jednostavno nemoguće sagledati. Treba znati da su istovetan problem imali i građani Grčke, Rusije, Ukrajine, Kipra i drugih zemalja. Njihovi vernici su se izborili na zakonit način da ne uzimaju takva elektronska dokumenta. Kada su u Grčkoj pokušali da 1997. godine uvedu elektronske legitimacije, koje nisu bile ni blizu našim smart karticama po obimu podataka, otpočeli su masovni protesti. Na ulice je izašlo hiljade demonstranata. Radnici, studenti, univerzitetski profesori, pesnici, slikari, pisci, naučnici, bogoslovi, monasi, sveštenici plemenito su branili čistotu vere Hristove. A mi smo se kao narod umorili dešavanjima u proteklim godinama i nemamo dovoljno snage i duhovne mudrosti da prepoznamo i kažemo odlučno ne opasnosti u vidu elektronskog evidentiranja našeg stanovništva. Komisija koju je kanadski parlament formirao 2003. godine razmotrila slično pitanje za potrebe kanadskih građana, kao i na mišljenja svetskih priznatih naučnika, stručnjaka za informacijnu bezbednost i primjenjenu kriptografiju. Ima da kažem da je na osnovu tih studija jednoglasan zaključak da je centralna baza podataka tipa koji se uvodi u Srbiji, odnosno koji se predlaže da uđe u Srbiji, jedan totalitarni koncept koji u neku ruku iz osnova i menja prirodu politike i prirodu države kao takve, a da sa druge strane sve ono što se od strane proponenata takvog sistema predlaže, predstavlja u neku ruku reklamni pamflet. Nekada su scene na filmu bile stidljive, a zatim znatno smelije. Filmovi su se počeli deliti na pristojne i nepristojne, a zatim je ta razlika nestala u ime stvaralačke slobode. I danas kada u svakoj kući imate ekran, nestaje bilo kakva kontrola i u svakom domu možete vidjeti i najgore pornografske filmove. I to skoro nikom ne smeta. Tako će biti i sa brojem 666, koji polako ulazi u naš život. Nije slučajno da se ukorenjivanje simbola Antihrista u društvu odvija paralelno sa sve prisutnijom pornografijom. Čovjek se navikava na broj 666, kao što se postepeno navikava i na obamrlost, duhovnu i intelektualnu. Čitav sistem našeg života postepeno se udaljava od Boga i vezuje se za materijalno. Na tom putu duhovne uspavanosti, pojava elektronskih ličnih karti je jedna od najvažnijih faza. Kako kaže arhimandrit Jevsevije Bitis, ne skrnave čoveka same po sebi 3 šestice, nego to što iza svega stoji sistem novog svetskog poretka. Vi možete nekoga da obeležite, da on i ne zna to, i da ga na taj način kontrolišete i da znate gde se on kreće, šta radi i tako dalje. To toliko podsjeća na opis žigosanja ljudi iz poslednjih vremena na koje ukazuje Jovanovo otkrovenje. Čak i da to nije to. To je toliki alarm za uzbunu vernika da svako koji ole drži do sebe, a vernik i koji je živi vernik, nikad tako nešto ne bi prihvatio. Ako mi u početku prihvatimo centralizovanu bazu podataka, mi u stvari otvaramo vrata upravo za takav scenarij. Da mi možda u budućnosti nećemo ni znati da smo žigosani, a da ćemo biti praćeni. I zato tu stvar treba sada u startu eliminisati kao opasnost. Na taj način, smart elektronske karte su posljednji korak ka pečatu Antihrista. A da li se bliži trenutak kada će se ostvariti Jovanovo proročanstvo? To svakako niko sem Boga ne može da zna. Pretenciozno tumačiti apokalipsi svetoga Jovana nama i sveta. To je najteži mistični sadržaj dostupan samo najiskusnijim monasima. A najiskusniji monasi govore: mi smo pravoslavni da se radujemo životu. Ipak, uznemiravajući je izveštaj koji je uputio Pentagon američkom predsjedniku Georgeu Bushu pre više od 4 meseca, a objavio ga je britanski list Guardian. U njemu se upozorava na drastične klimatske promjene koje nas očekuju. Po njemu, do 2020. doći će do katastrofalne nestašice vode, hrane i energije,
posljedice će postati gotovo nepodnošljive, a ceo svet bi zbog toga mogao postati bojno polje. Sva alarmantnost izveštaja sadržana je u proceni da će Veliku Britaniju do 2020. zahvatiti sibirska klima, a predviđaju se i dosad neviđene suše, glad, svetska anarhija i neredi ogromnih razmjera. Postoji čak i mogućnost izbijanja nuklearnih konflikata oko odbrane i osiguranja zaliha hrane, vode i energije. Pretnja svetskoj stabilnosti nekoliko puta veća je od pretnje terorizma, navodi se u izvještaju. Britanski naučnik John Houghton, bivši šef britanske meteorološke službe, uporedio je pretnju klimatskih promjena sa terorizmom i zabrinuto izjavio: ako i sam Pentagon sada šalje takvu poruku, onda se radi o zaista važnom dokumentu. A kako Sveto pismo opisuje buduće događaje? Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i zemlja će se tresti po svetu. I bit će gladi i pomora, i strahota, i veliki znaci bit će na nebu. Izaći će lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će se pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti, jer će biti nevolja velika, kakva nije bila od postojanja sveta dosad, niti će biti. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug druga. I što će bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu. I tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledat će Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Stražarite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom čovečijim. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. A oni koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj i koji primaju žig imena njenog, neće imati mira dan i noć, i dim mučenja njihovog izlazit će vavek vekova. I kako se kaže u otkrivenju Jovanovom: nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost i sveti neka se i dalje osvećuje. Vidi, dolazim ubrzo i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kako je njegovo delo. Ako živimo po savesti, nemojmo se plašiti naših dela. Đavo će svakako doći po svoje. A vrata nebeska su vrata pravednih.